आकाशवाणी इम्फाल R.K. Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau kunmanga suba the Great June Uprising Unity Day gi thorom ngasi athobesing yatafam Imphal gi kekrupa ta pangthokli Donor Raja Mantri Dr. Sukanta Majumdar na hairi malingi mafam kya da mungnariba asina awang no poklamdambu sakot hanaba lakotliba kendragi thorang singda apan ba thohaloi Bharat amasung France ke sel thomam de udoke mari hena chasil hanaba Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi France ke lalol itikilo sing basing unagadawri amasung Jharkhand Rajya Sabha seat ani amasung Mizoram gi Rajya Sabha seat amagi mikal gi bot hadanaba ngasi ayu pung 8 dagi haukre Kunmanga suba the Great June Uprising Unity Day gi thorom ngasi athobasing yatafam Imphal gi kekrupa ta pangthokli kumja lising ani ga amada Manipuri apunbegi saktam amasung ngamkhai ngangnaba changsin ki bemyang khongjangda lekhidraba athobasing adubo ningsingduna thorom masi pangthokpani All Manipur United Clubs Organization amuko amasung United Committee Manipur UCM gi apunba Observation Committee na sinduna ayuk anganbada yakairol saktuna thorom masi hauki Manipur gi tongan famsingdagi Furup kayagi miyamna lakdona kekrupata laiba juntara nipan kubam da hekalai katamduna ikai kumdabu utli haujiksu makata na miyamna lakna duna lai kanari Tharomsiga mai lenene miyangi mifam amasu pangthokli The Great June Uprising Unity Day pangthokli ba asigi matangda Observance Committee gi Vice Chairman Sanjoy Sorak haibam na hai ekoi iramda masi machetana kaiba yaroi masi kanbada ekoi punamna puna honari amasung iramdam asu kanba haibasi ekoi punamaki ithaudangni makna hai Manipuri miyam sing asuki mati haingdana ngaimdana ware maram aduna 2001 gi Bangkok Declaration 14 June da pangthoki adu benelunna agreement adu yaringda bagi dongta 18 June thoki mi kaya gi thamoi pusi ma ki we ga soinai ki maram aduna ekoi iramdam ireba ase ekoi kandan lakpase basi juma khata na kangani ngak ki gani iramdam ireba ki dongta ekoi na thona pane hingani Tharomadu the Observance Committee ki Chairman YK Dhiren amko gi advisor Ito Tongbram UCM gi Yunamcha Dilkumar amasung Khomdram Ratan Amkil gi lawnema nganbi poire lemron maira paibi apunba Manipur gi President Swaisam Memsa amadi Kanglame gi President Y leimana sing masangnai reba miyo kya saru yari Relief Committee Jenims Hospital Porampar haudukhibege Silver Jubilee Celebration ngasi Jenims ta pangthokre khoigi paumina hai Relief Committee Hospital asi hek audorpadigi hauji phawbada tongan iho amasung thaudosing da awana ta khrabamadi aso open nangkhraba miyo lising ahumga samnga tarahumdoi committee asna laing khre khoidigi manungda komja lising ani amagi jun tarani pangin ceasefire issue da sokiba miyo chahum manga komja lising ani marigi July 13 ta thangja monorama thaudoki asokwa chamri ga kontra mapan komja lising ni 13 July 9 gi IRP gi thaudok da sokiba Chahum ga taruk amasung kumja lising ni kolumdogi mi ahumdagi thorkiba irangda sokiba mi lising aniga samri humdoi yauri Raija asigi nongmada tangai hira jangma polamsing poba gari samga yangkai ngasi ayuk jiribamdagi Imphal tamna thokre khoigi jiribam paumina police ki pauk paledona hai ngasi thokiba gari sing adugi manungda LPG poba gari tara petrol poba kunma thoi diesel poba tara mari tilo poba gari ahum online di posai poba gari tara Transport ke poche puba gari kuntret yang tongan mapolam sing puba gari sing yauri. Kendra gi Shiksha amasung Donor Raja Mantri Dr. Sukanta Majumdar na hairi Pradhanmantri Narendra Modi Sarkar gi chai tarani thogi matam asida Bharat singthaningai oina kumang chauksin bangamle. Mizoram Journalists Association gi members sing ngarang wari sanabada Dr. Majumdar na chinja ke lamda laibak asina mai pakliba sing mapung oina palladuna hai. Bharat asi malemgi khwaidagi khongjel yangna semilon phagalakliba maruiba leibak singi manungda amma oiri wang amgi pakhumda mantri na hai malemgi mafam kya da mungnabgi thawdo tholiba sing asina Bharat ki semilon da sole haibadu summi adumoinamak magna hai asigumba singna repasing asina awangno poklamdambu akhanana Mizorambu sakona ba lakotliba kendra sarkar gi thorang singda apanba thohalloi Assam Sarkar Raja Sarkar Karmachari Singh amasung pensioner singi dearness allowance amadi dearness relief sad ani hengatle
मसिga loinana DA gi sang sada yankai nipandagi humfu yaure राज्य की फाइनेंस डिपार्टमेंट थोक नोटिफिकेशन अमन हाई सरकारी कर्मचारी सिंगना हेनगललिबा अलाउंस असी मखोई मखोईगी तोलोब का पुन्ना लागलिबा जुलाई थादगी फंगलगनी पेंशनर सिंगसु नौना हेनगलिबा चांग असिदा मखोईगी DNS रिलीफ असी फंगलगनी थौरांग असी मियामना हिंगबदा चंगबा चादिंग हेनगलकपदगी कर्मचारी सिंग अमसुंग पेंशनर सिंगी मतेंग ओइनब अहेनबा सेनफम असी पीबनी ताबिरिबा पाव असी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी भारत अमसुंग फ्रांस के सेल थुमम उद्योग के मरी हेना सेसिल हनब होनबगी सरुक अम ओइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी पेरिसता फ्रांस के ललोन इति के मकोक थोंगबा लुसिंगबसिंगा मथंग मथंग उनगदौरी प्रधानमंत्री न सेन गवर्नमेंट के चेयरमैन अमसुंग CEO बिनोद बाजिन अहानबा वारी सानबा होगनी वारी सानबा अदुदा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग अमसुंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दा मपुंग मेंग थमलबा याई प्रधानमंत्री न स्मार्ट मोबिलिटी अमसुंग रेल मतंग सुनने सेमगतपदा तेंगबांग पिनबा याबसिंग खांगदोनबा अल्स्टोंग गे सीओगसु उनगनी टेक्नोलॉजी की लमदा प्रधानमंत्री न मिस्टेरियल AI की को फाउंडर अमसुंग CEO आर्थर मेंस का उनदुना AI इनोवेशन अमसुंग AI गवर्नेंस की मतंगदा वारी सानगनी ngasi wari sanaba adu CMACGM group की चेयरमैन अमसुंग CEO रोडोल्फ सादेगा उनरगा लोइशिनगनी झारखंड राज्यसभा सीट अनि अमसुंग मिजोरम राज्यसभा सीट अमगी मिखल रिपोर्ट थादनबंग asi ayu pung 8 dagi haukhre nungthel pung 3 phawa bot thadanagani nungthel pung 5 da bot masing thigani aduga fall su lauk thokani झारखंड की ओइना मिखल असदा JMM की बैद्यनाथ राम कांग्रेस के प्रणब झा अमदी इंडिपेंडेंट मिरेप पारिमल नाथवानी मिरेप ओइरी सदस्य मरपुमाथोइना लेबर राज्यसभा विधानसभा दा सरकार पारिबा चुंगसिनबा सरकार की अपुनबा MLA मसिंग 53 लई मखोइदगी मनुंगदा JMM कांग्रेस RJD मसुंग CPI ML याउरी सदस्य कुनमरी लेबा विरोधना इंडिपेंडेंट मिरेप पारिमल नाथवानी बु सगोतली मिजोरम राज्यसभा सीट अमगी मिखलदा विधानसभा सदस्य निफुना बोट थादनरी मिखल असिदा सरकार पाइरिबा जोराम पीपल्स मूवमेंट ZPM के लालथा लोवांग पिमा अमसुंग मिजो नेशनल फ्रंट MNF की जोथांग सांगी मार लंबा तौनरी सीट निफु लेबा राज्य विधानसभा दा ZPM की MLA 39 अमसुंग MNF की 10 लई MLA अनि लेबा BJP अमदे MLA अम लेबा कांग्रेस दी मिखल असिदा बोट थादरोय हाइरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मध्य प्रदेश उड़ीसा की निमित मंगानी खोंचत ngasi हौरगनी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के पाउन हाई श्रीमती मुर्मू नंगसी अहानबा ओइना मध्य प्रदेश दा थोंगबगा ब्रह्म कुमारीसना सिंधुना बेटुल पांगथोकदबा एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के थरोम दा सरुक यागनी हयेंगना ओमकारेश्वर दा पांगथोकदबा इंटरनेशनल सिकल सेल डे की थरोम दा सरुक यागनी अमदि नुमिदावरमदा लाई खोरमगनी मधुगी तुंगदा एम्स भुवनेश्वर सिनबा मेडिकल कैम्प अमा हौदोकनी उड़ीसा की रायरंगपुर दा मेगा इंटीग्रेटेड रूरल पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अमसो राष्ट्रपति ने संगागनी जबलपुर दगी राष्ट्रपति ने थाज कुनमाथोय दा पांगथोकदौरिबा मालेमगी योग निमित्तसु सरुक यागनी तुंगदा रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की 53 सुब कन्वोकेशन दा अथोबे मिथुंग ओइना सरुक यागनी बैतूल जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सनावालना राष्ट्रपति की खोंचत असिगिदमक सिक्योरिटी कन्वर्सेशन थरौला खोले हाइरी मसिग मनुंगदा अकंगनब मफमसिंगदा नुमित असिदा ड्रोन पाइथोक पासिन तौबा अमदी हेवी व्हीकल सिंग चटपा थिंगले केंद्र के आयुष मंत्रालय ने हाइदी थाज कुन माथोय पांगथोकदौरिबा मालेम योग नुमित पालंग सरुक अम ओइना हौजिक फावबदा ऑर्गेनाइजर लाख अमा लिसिंग हुमुद्रा हेनबना मखोगी थरमसिंग अदुगी मतंगदा योग संगम पोर्टल दा रजिस्टर तौरकले हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना कुनमंगा सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की थरम ngasi अथौबसिंग याताफम इम्फाल की केक्रोपाता पांगथोकले डोनर राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंद मजुमदार हाइरी मालेंगी मफम क्यादा मुंगनरिबा असिन अवांग पोलमदमबो साकोट हनबा लकोलिबा केन की थौरांगसिंगदा अपन बथोगलोय भारत अमसुंग फ्रांस के सेलथुम अमदि उद्योग की मरी हेन सचिल हनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी फ्रांस के ललोन इतिकिलो सिंगबसिंग उनगदौरी अमसुंग झारखंड की राज्यसभा सीट अनि अमसुंग मिजोराम की राज्यसभा सीट अमगी मिखल रिबो थादना बंगसी अयु पुंग 8 दगी हौख्रे पाउ लोइजरे।